86 tatat mawok 86 iya ngonang because he lives mulan jam sa iyo nga Yung wan ba da mong may hemlock do. Kadong yu say yung wan ba da mong may pay yu bekum do. I chi show mo mong may hem pay pay gay. Yung wan ba kawang sa tay do bu au bu tak pi. Ia teman leng hayang temana I jeng. Temana I katalan temana ia yong bu mantu. Kem jeng bidan da menyong bu pa bu pay ong do. Tau ba de bu ko de yi lu ong do. I de menyong pa do hayang I de yi lu do. Mulan da namay. Tau jin de I xia ang bu Reverend Yong ba apa. Hayang jumata bu Christian amailan. Tini Jesus Christa yang yi bu ni nyu ayong jama. Awian ocean hadawa achau kam jing yam pai de ki mulan da pon ya nang anyo mong mai ya nang. Anyo tini hadawa taidam mui man bu taidam da meng tam pa se tamana mong chang ma do ki yu patan ha anyo ya ha me mong chong so de ngo kai sa do awang na China tam nang. Taidam da tai ha
tenap temana jilak pechon tai lak tai dam chingna kawang pa de phan pha yublak chingna dikon port ta tongnang yu petam bu dikon port munyong phanang kawang jilak pa kepsem dikon port muiman pha sha hem lok lak chingna hipak yu bu pa che aton hai pa che ngewang imni de hipak pha dam nang cek bulan denap mai saat ini loklak hema mak bunyi hade wangai lam yu hau tambu saya buat tu hem ngonang kawang miti siwa tau hem loklak hem lok sau ma cing hata wah tu kia ikning hata hem ba kong kemu lokwan de lumana cailak tumnya hata kia hipak lau lenga kawang isinga mak ngobu cha tumnya ki bu ma katalan ngonang konyak anyo ma bu cing sau ma bu nok sama ngonang hatai ting hatau hem cing hatau ri ling nang anyo hem sai chebe video ling ngonang hatau ma hangka chok ngo wan da hangka nu sak ngo anyo kawang jisu pe hau pe ma hangka jisu yan tam hatau video achi haling ngonang cing mai lam nyinga tumni tayang khong kum bu da ye i ok ayang bu video ma taw hatau ki chaling ngonang mulan do hado video pong tam kayo se itam nang hado video ma amin nyawang konyak se iyang yu ko ma hado video ma tawla kaja sa kawang biti siwa tam ma hado hem cha lokening mai yau ma apu apa yang ki mong ham ayong phai nama no ajong ata nyu hai pa win mau lan ya ya o lung mai ne meng bu phai chăm se cho ke anu sa ke ngo ma bu wang ai lam như hầu tâm ca wang ba de mi nhong pha na ki ta wang vinh yang chúc cái ngài và môi hay man say chú mẹ ha so sa mai lang ke nhằm bu ki nok sa lang nhằm simba ai ha an a say phai vi pa mày nè men bu phai chăm se chok ke nga nu
quăng nhạc nhà phân mẹ thì bác lâu mà ngô nắng nhi hà lan nu cả tốt yêu mẹ làm như thế nhi sẽ kèm nê ta tâm phạt nắng ăn trình tuổi trong lâm như hậu tâm phạt ngày nè bén vu phây chăm xe chọc kè ngà nuôi sắc kè ngọc ma bù nhi hà tê quăng lại năm như hậu quê chăm cả quăng ba tê min yong pha năng kỳ sa keng ho ma pu nhi ha te wang ai lam như hậu ta ca wang ba te min yong pha năng ki. Thank you, thank you. Hembung amai kaya kawang magti siwa tambo paje ni da menyong panang kawang nang ni da mui mantam si kawang da topu hai tak palancing da yuplak nyompa sha nyompa apa da hipak panang kawang ngawa haki inang tau kai numan hangga kem kanting laya ye kanting ba ke yichi haboi tai da ba ke kem do hipak amai se sakasinya hang jingne nye hipak amyang ngonang tau kai anga ba na ta nang haboi yongwan ba mongbu hangingo tau ba singya hatau hipak amai au yana sakasin ok mongmai te lang onang hayang atanap au yana kawang kem jingde tobu ya apa digi pumai noka mongmai ya nang hayang nang lingba kawang enyai mongmai ya nang mongmai aniu moi manbu wangdang tadan epatamlak hipak mai sakpu yome tumana kawang de tobu pabua hayang kawang kemjing de tobu ya paibu hayang nangu tobu jana paibu semai bu yomo semai bu hipak cha tumana sak nang sa tinglang nang temana ya pai bu tobu atau namno ya pai lakcina sausan balan dai pak pana
kawang ngau jatuh elak ayen Yesus Kristus menma nang ayen hayang nok sama breakthrough anu lung sama sayang ngo yap yue nang okpungi un meang kama takatin bay sayang ngo un meang bu hado lana damlak mong un meang kama alam ja sama alam ja nang ayen ma Yesus Kristus nang da jona dambu pumay yafen pa dambu vong pong yang se juda wan ban ma yaha ma mai ima tonya takatin ngo un meang kama nang sot pu nyui ma yong oklak kada dam yong yo ok pa tonya ngo boy nang sot pu kan ma ating lak yob lak hayang ok pu lana yong lak chene setong nang kawang ngau cha tau hado ki inang sapat chama jisua senakok ma konyo wango anu yaha umbu sekoja hangi kaya ya wang piang panmadat ngoya takna tam ya o tau ba mango ya kok ka meang daya yui ning da yong ok pango obe jisua yangi iye nyeke e sekonyu nang taktin mabu nang lanang hayang iye yui yak ya da jon hayang mok se sekonyu yong buok hayang yawa kawang menyong hada bungao atanap nang bumau na meang atamsi let it be this your story as well teman fai tomeyong ngobu sosan balan akung yi da lailak hayang tomana tomeyong ngobu kadalan jing na yoblak suat ngobu lan o yopum jamsi toman jam sa fan va yobu pakya yopa haleluya chao ba da ba yongwan ba kawang nang song de tuman bainang haleluya wangdang kawang tanam nang chao ada ba kemjing hadau nyu jing de bai oklak ne se nang kadalan oyen bai oktigi o wangdang kawang nang anyai na nginang hayang nang mika hadau achao kemjing mangonang o wangdang kawang hadau yoma denbu mongsang mongmyangbu bajalan yumalan oyen anyai na atong me amai me yong yang ngoya ba haleluya wangdang kawang tenap nang lana damlak nang achao ba angan wong nang mabu sona damlak nang achan bu dang me nang ngau dang me kawang nang de menyong bu fa boy Nazareth Jesus Christ amen me takai dan idau i yikimbu cancer dang mabu diabetes mabu heart disease mongjang mabu strong ngai bu mabu yisigama alo chronic kidney disease lama lama bu idau i yikimbu dingi nganye hangyan takai dan bang ngoya bai o wangdang gawang dumana yising kimbu takai dan bai duman saucinang tau jena nang kadalande chingmai lamlinge Nazareth Jesus Christ amen me iman mengobu takai dan lana damba hayang tau ba tak taido hayang wangdang kawang nang iman de ayan jen bau damba tule maya damba anu kasi yaha sa angbu apa aha yaha achau kawang men me lana damdo haleluya wangdang kawang nang men lana dambu pa dama achau adaba yongwan ba kawang nang da pan fa yu poe hayang nyai ne to me pa jalan yu malan oyen ne menyana lai pa ngo ya be taka sanga ngobulan noko ngayan wangdang kawang nang mai damba ache mayan awan polem noklai hayang danwang lemkai songleng hayang dia hayang aneo pangnai iman wangdang kawang nang mai damlak angan wong phado wong mai ayanda achau ba kawang nang mai damba apa hayang ane buwang hayang zangwang iman ayan kawang nang mai damba hayang kada mabu hada menyana pai ngobu khongkimbu kawang nang ngi ngonang achau ba kawang nang mai damlak angan wong phado o se anyai ne wangdang kawang nang mikti siwa dama nang kadalan pemdangda mai ngobu kemjing hayang hadau achau kemjinga wangdang kawang domana mai nam nolaka sunang ha yingbu kaya kan jidingbu dakadenbu yisigama yui chokonga bu kaya dakadenbu yisigama kada atama mongsa mongmyang tambu kaya mentally yong torture ni myang bu dakaden lam bu mango klaka hayang atama o wangdang kawang yui umbu anu chingne o wangdang kawang tau jingna hangi jingne hangi ya fan me adama anu kasi ya chop de dok bugie hangi ya fan masango nang kawang nang sing hadau sokoki wang biang panmatat ngui bua tau dok dengo nang ga o wangdang kawang nang maidam lak angan wong nang phabu jingne se menyong phabu haleluya wangdang kawang o yan nang menme maidam lak angan wong ya ating lak bu ya dage anyai muhiman hayang saji iman mengubutak din apa ya chaumen ma
chau dam ma hayang pumai ya fan pai dam yop nang tala na so pa nang mong yeu amen kawang muhiman to bu shai she pu ane takatin bu lan ching na yupatam bu da reverend apada menyong phanang sha tai dam de le ya kawang ngau ya apailak nyomba sha nyomba de hipak phanang lambulan lai mabu temana kawang ngau chailak tau shome temadawan da ngau adam teman ve tanap taidam chongyu siong bu jinga singa ngoklak teman ve kebishem ma chongbu hayim hayang teman ve dikon pulem nok nawyang onang hayang ai ya arts college Goima Arts College में graduate namyang yang Oriental Theological Seminary ODS में Master of Divinity taning so yang ye bungonang pumanok soching de ya further study da eme likyang limbok nanjing pangpa ngolak tau keme intern staff cha lie work experience ching ne tu so adam teman phai tuiling so sana cha chang cha voluntarily hakaling lak ching ne alam hau tamlak ngoya sa lainnya na anu tong pai wanda pumanok soching kaya ngau yang ai mai buyang hayang work experiencing ne teman phai computer assistant phai cham hibak ma office work de chamlak ching ne anu weekend me isigma ya okpu hibak ma outreach ministry non konyak o non Christian kadalan phai ministry lingai se teman phai in term of staff chana teman phai ngonang jauh se akung de singok bulan de anu yi singok bulan do reminder ki anu sing ne dam ki tau chai ne dam nang lam bulan lai tamana chapter ni ma ngok buyang tau jing na wang piang akem no special program ma bu jing na Acts chapter 2 FK hayang akan jatuh man iha Acts chapter 2 verse 40, 41, 42 to may ig may lakya ngau bu ba the whole chapter chang ngau lak hayang boy hibak yan lak ching na Acts chapter Acts lambulan tui sau afong ni aliang tali 40 41 42 episode namyang kama cham iha hayang alo ngau ma bu Peter sakifa hayang iman de hang Hatau amyang pa chin mapu numan nying ke yanya. Tau kai oyan ingau ya iman de papti tam. Hayang tau ni kata haja lim nanjing iman fai Hayang iman nying ke lampu lana nyobu jaya. Hayang sepa sabu me. Ha ying bu me. Hayang yopu me hipak fanne fa yop kening chao ba da ba yongwan ba kawang nang ngau yilak pa tam hanlak chine nang sausan ba yen yong yang ngonang wong yinang bu nang wong nang adam pa kawang nang yak te wong ala yu nang mong bu ki ngau lak chine hayang ngau bu ba hayang chai bulan cha ki moi man tau lak ne kawang nang tau ba hibak nang chuan pa jup nang tolana so pa nang mong ye amen lambulan Tui sau lai tamana ngau pa yang ki
Acts of the Apostles hayang afong cha mawangbu aling ni bu anu chapter 2 mabu verse 1 following atam ngawa tamana menyibu hatnyu ni sauda ngau ngoyang ge tanapa chapter 2 akyang nyume tamana hadau ki lai hunang verse by verse lanse taya yokhoi okpu jingne ngau pi nyu ne awang mapu pumainok hayang semai bu kan nyoi hadau ihunang. The early church and at its best teman fai tenyi pumainok tuman awang bu yichi hayang boy pumainok asong wandebu ngo bayang ge hayang atau ba pumainok semai bu kan teman atau singya hayang hadau Acts chapter 2 to 5 mong ma ibu namyang kama pumainok picture lansa temana ngiglak hangga Krista pem hangga function namyang hangga semai bu pumainok cha haga ngolak yang no sa temana hadau picture ngi oklak awang ba ya fan ma pumainok akong wangbu ya ching ya achao kaya wongnang tambu hadong inang Passover mo at iman hado lendai bu hebak yang ichim bu tai mak bu hado ni yang ni tengah 50 ngoi wanda haja kada tau cai yang buyang hayang hado cai bu hado wengau wang yang ki cengok hayang jisu pinlanda hado yi ma wan ki se mengai hayang hado wan ki se mengai bu ngau iman ngau bu aniu hado yuyui chat hado kada hado language group pan mengapan wok nanjing bai bude jamba disciple pin ngau bua changlang su ngau ma bulan changlang su ngau ma i chai changlang su lan namyang jamba tisit area ngau ma i chai jamba pin lan anu tau tisit area lan sing yising ma wakjing area ngau ma i chai phomjing area ngau ma i chai apoi area ngau ma i chai hatau ki ya san lang na sa hatau pin lan menyi iman ngi ngok buka dalam hayang iman tuman ngawa yising bulan hayang bo tunya hangge ba hadau kada tum jingau mengau cai nang giu cai bulan hayang cema dabu hadau ki mo wanda ngungu nganga ai hadau Yesus Kristus penlana jok buyang si buya fan ma ngiong nang hadau yu jok nang hayang boy ya ajau yubu hayang hadau ajau ya hadau Yesus penlan da empower na miyang bu wong nang adambu hebak na ngoyang ge hayang hadau wong kaya ya achao kaya ngau na dambu hadau ngau kadalan na chayang ge temana singa yaklak ahama hangesi si wanda teman jingna se ya achao angan wong presence hadau nang jingna ajingna hayang tuman bu manok jingna hadau ngobu hebak the best hebak monang pumainok jingna hadau yaha achao yinang bu hibaka best hibak na yumang okla Christian ayen hayang noksa jingna hadau yaha achao yu bu hibaka best na meyang okla hayang pumainok saisa yong no ok hayang boy soy no ok yong no ok hayang boy chong na tambu hadau konggambu ministry ma achao yaha hadau kaya chong na tambung ona aya ka da hidai mai bu jing na ka da tai da mai bu jing na ka da nam no bu jing no chai lai bua akan na ngi glak ya pumai nok machia alo society ji ma nok sa machia hayang boy hadau sa yichi ating ba transformation hayang growth ating ba chongbu yaha ma holistic growth akau jai chi hayang bo semel lam fi me chongbu pumainok cha na menglak effectiveness hadau cha ya fan de pumainok pailak ya achao angan wong hadau kai naksi hadau ok punginang tau jing na hadau lendebu pumainok hadau alang landa hadau ya achao iman bai omyang buyang sa teman ngi onang teman pemlom mo yopu chia noksa yopu chia akung yopu chia ya achao guidance hayang wibu hayang angan wong teman jing na se
wong pong se teman ni cai bu ayen matau singlak ngonang hayang teman lok olai bu me gitar gong nang drum gong nang piano gong nang lam bu anu teman ingwing panang lam bu hada worship ngonang hayang bu hada worship teman tui wang ayup lok pohem tui dem lok pohem Russian worship lok pohem yutlan lok pohem Sunday school lok pohem hangi worship pattern hangi ngoya be hada ma Holy Spirit achau ya ha jingna nyui ngo lak wong pong hayang hada achau ya ha jingna nyui pha lak wong pong hayang new balan teman ya hong bu decision making body nok sa jingna chia pan jingna chia pu mai nok jingna chia as a Christian teman ya bu decision making body me hada ya ha achau jingna nyui pha lak wong pong achau ya ha jingna space hada ngo na ngai nang hayang teman chami mission linglak wong pong mission port ngolak wong pong mission hado missionary sending church lemang lak wong pong outreach mission teman yop nok mong sa ji hayang boy outside of the church teman hangyan ministry linglak wong pong hayang boy ya achau angan wong yu om bude kawang mong ya bu hayang boy kadong yu program ki mu NGO lan taidam ki lam bu scheme lingangayang o ngi kem oklak hai hayang boy tau ba ayi ji lak hayang boy ding ba ya achau angan wong tui linglak jingne teman outreach mission me hado space hado nyui hado wa teman lende bu mai nok me iman jingne semai bu hibak ngui bua tau gan ngo yang ge ni si bua ma pu mai nok ka konyo bu mai nok ka konyo bu hotan ne Krista hayang i cheng sagi pana hayang boy nang hayang atawa konyo lak jingne hibak tawanda isigama konyo wanda yising ba Jisu Krista centered na yamyang ba self-centered yisigama alau topic kadong yu pungau centered alam ja yui particular yui personal agenda centered ne myang yang Jisu Krista jeng de ye be akyang yu ne Jisu Krista ye ya ba teman konyo ngalai na hayang boy pumainok konyo ngalai bua hotan na Krista hayang i jeng sagi fabu Jisu Krista jeng sagi fabu hado ngonang the church preaching Christ-centered proclamation ex afongni tamni mabu talim mabok tangoi bumong ma tamana tau ngela hayang Peter hado Pentecostal ni iya konyo ngolai bo hado sermon tamana tau kan ma nginang hayang konyo wanda Jisu Krista jang hai konyo yanggi iya Jisu Krista jang hai sagi hayanggi Jisu Krista libu jang yanggi Jisu Krista yang yanggi Jisu Krista ani wang de ya dai bu jang yanggi hayang hado Jisu Krista da ating laka amyang mo bu anu mo bu monglip ba ye ya se konyo yanggi hayang hado monglip pun myang ka ma janyi bo daulak aja hado yanggi hayang kada hangsin ji teman ibu lai ma haja lim nanjing monglip pu ia alau yinyau Jisu Krista konyo yanggi jaja ma mana Jisu Krista konyo bu te yang bugi hayang Cailak ka dalana lenglak jingne mailak pa yam wanda konyo balana naman bong de yu bugi ama wang yang naman nada mailak yisik ma cailak lan nada mailak na ambu ban market mabu ambu ban nyui mabu alau ba hangi ya yang han yang hanga hangi yang iha si yang au singbu hakan nam no wanda self-centered konyo ba mainangge si bu jai hu dai nam no si uda Krista yichi be nang mai nangge i mai nangge ya mai nangge ya ye mai si ibak palam Jisu Krista konyo lak pa akyang yu teman mo nang yo hayang early church me awang ba bu mai nok lan me mai bu kan ngoi bua iman Jisu Krista jeng hai konyo yang ge Jisu Krista e jeng hai saki hayang ge hayang dau saki pa bua yong mong yong bu phe hayang ge ating lakpu ayong tau yang ke Peter konyo bude hayang hadau monglipu ating lakpu ngai bu kai iman ma chailai bu ngai yang ke nama chai bu mai bu saha pai teman yichi hayang ba ating ba Jisu Krista da teman ating laka ya lak hadawa sunang teman take away se so yang ngau ma oh take home nang nok ta ya yilak ngau mak lana hangisi si wanda Christ-centered preaching teman ministry tu soling wanda
teman bu mainok ma semai bukan ngoi laka konya ngalai bu lili kongkem bu ma Jisu Krista a hotan ma. The church at its best maintains the centrality of Jesus Christ in all its preaching and teaching. Tau kama Jisu Krista jeng hayang bu mainok ko konya ngalai wanda temana alau ji nyau pa semai yang tai konya balana hayang temana okpu sine Bible mangok bu iglak ayang ilak nangai nang konya wanda tau konya wanda hayang Jisu Krista jeng nyau la. Ensure that every ministry, sermon, and outreach program, teman moilan, especially church workers lan, hayang ministry partners lan, points to people to Jesus. Apa ganda yaklan hau busi, ambu ganda ya apa ilak jengne se nang ministry lung busi, konyo busi, partnership ya busi, sponsor nemyang busi, hadawa Jisu Krista da, hadaw kada, hadaw akung Krista tangda ya apa ilak jengne. Hadawa temana hadaw early church, bukap X tanap ibu matemana hadaw iman mangyayang. Lim subama pumanok at chanak, monglip po he baptibu, the church response, repentance and baptism. Hadaw temana hadaw ngigalak. Auba Peter akunyaw ya ba hawanda kadalan yo nga mongde takapay mongde sa si inang bu Bible teman tanap kongkem ji ido buja mongde sa bay hangi sa bay si ido iman bay cham mangok bu Jisu Krista iman bay kemayong ngok bu hadaw kongkem bu iman sing hayang boy jihu dilana hadaw kadalana anulan yakma hadaw Jisu Krista Messiah kawang ahane jisi buda imane anulan yang matulak jeng nafan apa? Tahu yang ini. Tahu kami iman nanti lagi tu. Ating ting me. Hadau haja lim dok tu buka dalan monglip bu bapti bu haja lim ngobu kau. Hadau kadalan asa aji. Yui ning dah yui bak busing. Hadau Jisu yau hak bu matinok mengonang. Tahu mengonang. No. Ating yelak bu matahu mengonang. Jisu tuai bu kung matahu mengonang. Kubalai ba yalak hayang hada Jisu Krista landam lak si wanda kubalai ba bahilan lak jingnesa but habu mu ombu noksa kadalan bu nokponglan sadhalilan tau ke map ngau we ida wanda Peter ida wan ngau da wanda kadalan mong desa hama Peter Jisu bilan tu mana hama hangling laksi what shall I do what shall we do Hakacam ibu nami anggama, tu mana anu yang bu nami anggama, Jisu anu utang pem, Jisu utang netam bu, maidam ya bu nami anggama, hama no, hang lengaksi. Peter ibu anu bu monglip tu. Peter called them to repent and be baptized. Anu bu monglip tu, hayang apa ya acau men nang hayang tu bapti tu, hayang ding me. Kata haja lim, wow, haja lim. Teman ki KBCM ki yup nongok buka dalan bapti bujiang, imam yang yasan laku andang buda. Daunyi kembu cai bu kadalan, ya jauh yubu nyi, wangyang wangi wongki yang angan wong pai bu cai bulan. Jisu benlana yu cok hanga bu hangai se iman haga cok mok bu yang masih buda. Peter yang bu jama yicija. Hadau nam ni som hibak te layak tat baji tu baji bangba aji ya. Hadau coklak hibak aji buda. Hadau kawang iya jauh cani ibu. Siang Jisu ciang ido Taiwan da. Hadau kadalan. Monglip lak ya fanda. Paya iman monglip bu temana nginang. Tahu kema pumainok kadalan. Pumainok tenyi bu temana lenglak tu show. Response dau nginang. Hayang anu kadalan monglip na tamlak. Temana nok te ya yilak ngaumik lana hangisi. Anu mapu monglip lak jengne. Nyek pu. Call to repentance. Hadawa pu manok cha tu so ngunang. Tau kema si may yama pu manok chia. Yau nok pay heling yang pu manok chia. This message will still stand.
hadawa cindeng olak hang na bumanok cha anu ka dalan yan lak cing na ngobu anu ka dalan yan lak cing na se anu mabu mong lipe ye kai se nyek puwa bumanok so cing ingweng na bumanok ya tuiso konyo ngolai buna hadaw cindeng olak. Our church ministry must not shy from the call to repentance, no matter how large or successful they become. Teman bay bulan hak palung bano ngai galak, o kasang na lang o dai galak. Teman good morning sin hoy je tuom ok lang na. No. Cham me jong bu sim ba ayalan jam hayang boy hangai ima status cha tau dai bu na meang kama. No. Call no phone call no meang ayo ok. Hang na idem sabu men yong bu jing ne. Kadong nyu kadalan teman ba ma hadaw ki bu wang sem mau bu isi bu yetuam bu hadaw ngonang yu ya fande layang hayang ke be sem ki bu yop nok ayong ki bu hadaw ki bu hayang konyak chat ki bu haki chat ayong na meang kama anu au tuam oklak alam ja kamen sebalak jeng nenoi yetuam lak ihu bu ngau ye ilak nangai bu hei. Hayang boy, our church ministry must not shy away from the call to repentance. Nang hayang daw, jagan daw ngoy daw. Hayang boy, pumainok ministry, youth ministry, woman ministry, men's ministry, children ministry will not shy away from the call to repentance. Daw kay monglip ye kay. Sa teman pumainok. Daw cinda teman ilang ngonang. Hayang teman nok tu ya ilang ngau mega tau ngonang bu. Hayang taukan, hayang haka ngok bu pumanok at best. Semai bu pumanok hibak, hayang pumanok yafan. Teman lien bu pumanok lan mengibu. Beli se bu bame. Pumanok akung. Pumanok si gema si jasa ye ce hayang boy. Teman meang bulan cimbu akung na pumanok akung. Fanafa bu sip cimbu kung. Tai jam tai bong bu. Ayen hadawa ex afong ni aleng tali menyi mabu tabli menyit tengoi bu 42 to 47 verses ma tau nginang hayang tau me lewanda iman sip besabu sip becimbu no ada asip mai bu ngibu hei tinyi ngani bu teman bu manok lano revival ya bu hibak ma mai tau bu ki jubli ya bu hibak ma ajeng ha mai bu ki sip becimme hayang boy anu alau hibak ma wang bang bu hibak ma mayang yisip isabu ki anu ya ngau bulan bumanok sucinga tam gege si dikon sucinga mong yisai si sausan yulan sausan balan pa menuman pa ma tai yisai bungok nang ge si anu jajawin yicai ngau yicai si hadawa ating ding ma bu ngau ne ihing bu haya tai ngau ne ibu haya ating ding ma bumanok sausan balan sausan yulan hibak pe ma mong yicam bu haya ngalai yi yang yoi nok sam phong jong ma hadau pasir ba hadau tikon ba hadau sausan yuwa hayam lan ba yo mong yisai bu haya hayang ninok nok sama iu reasonable ka ta na miang gama iu genuine Christian nangi open na miang gama bumanok suci musot bang de jang ji aniu kawang dayok berkemiang awang sampai shot pu ngau bungo nang bungo nang hayang boy ka da kai ma yawang yungoi bungo kalak ma here in dia hayang boy akyang nyuma bumanok sucing lende boy hibang mo bumanok ka yemiang sau yemiang lak wong bong yitam yan lak wong bong division hadaw yung lak sebe jimbu pai fanafa bu pai tai jam tai bong bu si wanda alam jama socialism communism hado encourage le miang bu ki book of Acts ma kang ilak aja hang early church hado mang ibu members lana iman mango bu no tu hinan yau yang kaman property na ling singinang bu tahu kai ma individual private property yang ba kong kimbu kaman property na meang awin bu ki hadau ki yedai la
hayang boy kata haja lim kibu aneu tau dokter no monglip ba yebu pumainok ka mok sa aneu wang biang cha noi man ngoi bu pumainok tai do Christian biang bu ala awi paulak awi de nyaulak tau ma nidis yo ngasang bong bu no tu ya nanalan yo kisang bulan no mango bu tai do kada do haja lim monglip bua hak palung balan sa monglip bu ye gelak ya in many ways yo kisang bulan yang ngok gelak hayang ada wa pumainok kai se keng se jumwanda the management hatau kemlak no bong na miang bungi yang hatau tak pada angkalai hatau sang bong buda hatau landa hangi uha jinga no hatau hangi bong na hang kecona teman yup nok hang kewiha hang ke pasunok ngoha stop lansi bukia teman bahisa wang bianga pladim yani ibu yangu tahu nuhi teman stop lan kodera sabalang agam debu hatau ini tak isi bu yeji hayang bah teman yup nok hatau akian yung so yang amai kawan lan seman bi bengonang manling beling laksa timbu dadam mengonang hayang be manwe manling I mean youth office woman office ana you alo lama bu administrative block hang manang hayang atu mana sai sipu lak tigi monglong pa bu lak tigi yup no we lak jingna contribution hongli mong mai bu lak tigi and the church elders teman mo yang we are struggling ya hasibu penglon noi cham ya kap yang management church wanda hako ngai nang buya ni amyang lam ma achieve jabu jingne kada khoja jingne hangi sangsi alak alan jina hayang ba haja panjang si ma ka ngai bu gai tau ki awang balan pumainok akung wang si udah tation yong yang akung wang yang wanda ai ngok ba mu ai pandai yo yang tau tinok ka pandai pumainok ta pa Tinok o nok jing hadau pa si ibu monglong ngai bulan ngo buya hayang hadau monglong ngai bulan na yau yang bumai nok ta pa yang bugai tau ya bai bu hadau kaman jing share na yang iman jam majuan bu facilities yang ibu ngonang kang yiji not by force monglong de hayang Acts chapter 5 haya Safira haya Anania tau bam cepit no hatau yo macipit yang pong buka ya ni tau ngoi kem iha mah yang buat tau jing ne teman pumainok semai bukan ngoi buah pumainok kada kadong nok jing kap buno teman na halan drug addict ni yang bulan sa tak hai alkoholik lan sa tak hai no yu yung wang gama lak ayok bu cengok nang boyang tai gama adik nemyang dai gama lui dai gama drugs ha bu ha yang lak ayama bu cengok nang boyang iya lak ai se yong ngang bu ngi nang ge yu ning de rehab de dai bu ngo nang yu yu ning de praise de dai yang bu yu ning de mu yok pala iya la ya atama ok dai bang praise the lord ani sao yu lak pengang nang now salan yong bayong lan la iya kai bu mai nok nyek nang no ye mai bulan mo bumong yang lai ke hayang boy nyu balan teman bumai ka dalan de ihu bua yu chok ha nga bu jenang bulan no drug addict ni yang bulan iha bua de manu ka dok nok jing sak pu ma addict ni yang ma ngo bu jia nga sak tau ani wok saku ani wok su bu sak tau ani nit su bu saku the addiction goes on with you no hang heme jia biyo tuiling bu menoy workaholic na miang bo yamai chami no tuiling ba yang opu ngo bu kai adik na miang da yang hayang boy teman pumainok ma hang a aying bulano ngonang buyango yung sanga pong bulano ngonang buyango lay daw bu de AC mong maseman lambe teman hagi wanda moilan hallelujah sango bukia economically I mean no function bu lam teman moelan mai ngo bu ki hai tai lam jaba ngai na fees ye pa oklak chena new balan au sing bu ngai na soma tau de pai bulana ya san nyali sap yop kelak
mong sang bu lui bu hayang hadau hat mong ma yup lak ngau mek yom ma no hadau lan ngok nang be lama bu sangat sau si bu tak hay jen bu treatment như dai ok bu chamba ki bu hayang ngau lang nok mai yenang aniu para ya pa ok aniu chang bu kui ma mo ku bu chau yang yo hang cái gì teman ko nyang nok ta talalat yang nok salan kong kimbu choka mo do si yang inok lan si choka mo he ngok na tam yang toilet mai ep tam yang choka ching habu ko hima mo bu hado ching habu choka ma nok salan si bu tau mai ngok do si yang the restroom kong kimbu rumah lok na yang chabia iman society ya dai man pa sa do ep lak si dai tàu hát pa cha nan chừng ngồi được hay mà trái tàu trái được bữa mong được mày ô như cây xây tây bù bay hà tàu nóc sa phong trong su sạch là mèo pa mà chứ no hang cái gì hay yang yop na bay bù đấy bay bù kỹ bay ngô năng kì hay yang boy am yang làm mà tạ trái ba yu ba hak dang ma siang dang ma na lan si bu ki short bu ki nyu yang bu jeng na hak ngo bu gai yup na si wanda apa kan ma hangi nyu ma cham yi yong yi short pa mong le yong ya mai bu bai lai yi yup bai bak ya yang ka dalan atom de phone na myang bu mai nok atom long mai lan do chi ka dalan sai shi pu de mong long chẳng ai gây sự vụ đấy, yêu bùn miang kama bùn mấy nọc bao lắc đấy, hay yang bữa chinh hà, bùn mấy nọc long mấy lan đã thầm hai đầu đôi ki bùn maya phâu dạ yêu lắc hay ki bùn, ya phán mà thầm nọc sa phong chung chung ngọn năng gì, hang gì ha, sự quan đấy, sai chim yang hà cha hang xin đấy, hai đầu ki in charge ba nhức lại yang hai đầu pha, chừng mấy lâm lên nghe, ép bắt đâm sĩ, lan đâm pha. Hadau ngin phadau buda lai bu tala sala e badam bukai hadau okpu bungau ibu yuji hayang boy teman ka dalan sang bu bungau he be hadau kan matau ngo lei nang lawang nang ngo lei hayang apu mai nok chama cha sang bu yingi ba ngo laka tau ching ne early church plan a nok ching pan ngo bu cha yau yang pa nang bu yang ngo phan thai ma ngo bu yom bu ni ya cái dâu yang akung mot chừng na say nang bu yang ngo hayang ngin ma han ang bu tau ngai bu tau ki ya pai nang bu yang ngo tau yang tau menyi man pai wanda inok ngin ngo bu hayang bu ya pai yang akung na pa yang pai ma kaman property na myang bu tau ki nang tau hada bu mai nok ta hadau chừng na ya pai yang pai ma hadau akung tu na myang bu nang ngin na yi chi nang mango wanda nang jing amango wanda ang jing hayang boy kawang na palak bumanok na palak sa chanyang ya abay mo akong jing na miyang bu hakiya tay jam tay bong bu sipe chabu ngo bu hibak hadaw fellowship hadaw bumanok test bumanok yapan hadaw jang ibu ja menyibu bumanok lan may ngo bu jang hayang tuman jing no temana nok te ya yelaka hadau ngamuk chamu he ngonang cha member de support na myang lak spiritually emotionally materially nang yubi jing simpai na how boy take us the opportunity to serve them give them provide shelter yu bai how bu tiang me teman bu menok ka dalan sangapong bu bai ngonang ka dai jam dai bong ha yu bekem dam ha hayang among yong na tam ha hayang sip sabu si wanda yup nok te paye tai dam ja tim yang to mana alam ja tau kan me si wanda event ja ngo bu hado fellowship aya tau ji nang ja hayang ba tau sana aji bu hayang bo ni jai bu teman lifestyle me nang ayen me mutual care and love towards friends hado ngolak bongbong kem ni kama teman Mika churches yo ma teman om nang bu mai nok ayong yo ma hayang hado ki bu ma atu na myang bo
we feel impersonal. No. Pastor bau numan da yiyau ok, numan o ato yiyau ok. No. Numan si adam sing nang kaya teman moilan si singo si sing ya good morning jenu yingau ok yan lake. Ani utai dam tim dok buda, au hi tai dam tim ya be, au hi ya be pumenok tu hingau idok buda akiang nyume. No. Hayang bo yui ching yui nok yui pandalai yi bunam yang kama ai tau ye pa kama ai tau yi yong kama ai tau yu kama meeting ma lak sei bu hatau personal feeling bu gai tau ching na mai bu gai hayang bo teman mega churches dan teman ki bu ma adu jama ai lingbalan linggelak hatau mai yang nok bu na achieve tai dam li i dau au hi tai dam i ho bai si bu ki no nang hayang atau teman ching na se siang bu ni me si bu de haki bu Cahaya daibu, ada waktu mancing nese, yong atu ngonang. Tahu ke me, cah taikan hak bufai, ngolak cing ne. Awang ngebubu manok, hayang semai bukan, teman ngau yang ye. Hayang mabu me, teman cong hak, sawi kau dah tai hak. Se kadong nyu, bu ngau me, lama bu me, teman sawi kau dah patlak cing ne. Semai bu ba yam lak cing ne se, cong hak si inang bu. Hayang bu tenap teman ngau bu ngau mek ma. Alang de jiha, alang ba bumanok de jiha, semai bu ba bumanok akan jango bu yang tahu kan de la jiha. Bible de jiha, si wah do ngau nang, kau ngau cai bu asai de, muhima. Kawang ngau ma ya panyanga, teman yom ba kaya lembu tu ini, mabu. Call to repentance anyo Christ-centered teaching ma nyau lay tam buching na menyong panang anyo kawang nang ayan yang nang ninong noksada yilak pemui mantam ship tu itu ma aku loklak hem kolum tetat manyet 387 yung wan papa ngoya take time to be holy e bu show bu na men kama mulan chama yung ha nang tui tu ma yu blak ngau muk mung nyak chu chung ma KBB Youth Convention chum lang onang tau kai chu wan amai mui man tam pa chu yu blak ni kawang shi show ma yong ngobu Mr. Lan chung na yu blak lam tuni bu devotional service yong mai show tam bu da kawang ba da mun yong pa yu pa tu shwa akam na Reverend yong pa aba da amen she show lak chung na tong nang
sanya ni pa kawang hipak may may mana tamu china sanya na minyo tana nang tham ching ya mapaya ni na taman iyan da na ni ala iyan la may mana tamu china sanya oh pa kawang taman yuwang yang moy bu yo sham bu iyan na minyo nang subsiyo pa kami nang china sanya tana cha me cha sa tayo really manang moy pa china sanya yang nangau tamahan as a Christian, anya na maabulam na tamana kaya tayo wanda kaya nga tamana yuyu tayo bukiling wana nang sisyo may yawang yung yung basa yang magkawang nga niyang minatang and early church lang na hangga tamanda you remind na mga tamdiki upahat o kupi na tatam willingly nang samsalang chinesa yuy mga uhangi kaya kahalaw tamana how clock mong chang juday nang achinde epa o bata na po nang lesyon kaya damdi manang uwi chinesa yana tayo po pa kawan nang yaha chaw yarang ching may miyana tamha Haleluya. Chào bà ta bà yong wan bà kawang nang nyilan. Hadaw chào kim jing hayang hadaw chào kim jing ma wang dang kawang nang mek lai nang hayang atau kana wang dang tadan se singok bu fe. O ya na ting lak bu fe pa ya nang do yu bu kema tini om yang ge. Hayang nang ya hayang ge kawang nang lak pa moi man dam do. Hayang la yi bu wang dang kawang nang bu chele angan wong paklak. Hayang ya chào angan wong ma bu bu manok. Akung hayang pumlom na nang amyang adampa nang moy manadambu ya hengolan hang sine pumanok kadalan mo ya kawang nang menyong boy pumainok ka hadaw ya angan wong kaya wong nang ngo hayang samay boy pakataw se daw hemo Bible mangobu kia hadaw pumanok ya fan nang mong habu kan de yalak pa moy lak chine nang atuman pa yalak pa umbong ofa youth convention konyak kadalan maabu chimlak hadaw han mong me kawang nang kemayong boy se menang yombong odo hayang nya ine chimching mo kawang nang yalak pa lamwe bungo pa noktan lebebu chimching ma kawang nang moy mana tan pa tanap yobu kimbu daidam so dum nyong fanang yana daye yue noksa wongbong yobu kimbu ma yalak ane ngaina pha cham wanga hat pa mong jingne pele weng khai laklan office ta laklan lai ban da laklan hayang alo wongbong tuiso jingne yengkem oyong laklan nang nyilan abi hede yan wande moy lan maya pumanok te hayang noksada anong nadampa chao maya hujan dadam aju mya huna dadam wangdang kawang nang yakta fan fa yup nang dola na soba nang mong he amen At the six, yeah.